Kurumzari Manung Hutna Yengbere Pupunapa Havamakta Kishore Chandra Wangkem Chana Taram Okchari Manung Hutna at 360-degree analysis of news and eventa. Ngasi Kananabagi Namuta local liba Hiramasi April Gi Tarik Kunmangada Manipur Sinbatong National Food Security Act Habasi launched Tauhra Matunda Hariba Exigi Makada Hosi Oireba Chayet Naba Adagidi Tolai Irang, Amadi Katna Chainaba, Yasanadaba, Yanadaba Mam Tolai Basi, Hari Basi Karidagi Tola Libano, Act Sidesa Sumanto Haimadi, Yaudi Yauda Bani, Adumapu, Karidagi, Hari issues, or Ibano, Karidagi Masida political gain, Taunabagi the Makta, Lalong Sitarak Naribano, Haiman Chingbasi, Kananabagi the Makta, Quatos election, Labiri Basi, I get right election BJP Manipu Prereski, spokesperson Oza RK Shiv Chandani, Oza Shivsan Vataram Oksheri. Aduga agi extreme right election bibisna Manipur Human Rights Law Network ki director Rakesh Mahewam ne uzar case pasu taram okshari ai ahan bada uzar case laksege habsi hojiki National Food Security Act haizim act ni vising sena haigadi act haizim maktabu magi provisions mayam ma yawjaram ni hariba ada koina so far koina khangi si hariba act gi makada koi gi miyo amada imungi miyo amada koi gi kg cheng kg manga adagi hariba cheng kg manga ji lupa ahum da phangi haibasina tana koi gi viewers sing siam kupthana di khangbadi natabra na lawjaraga ina oda Sesa high X the Kari top provision Kari the Yaugi has detail. Funny items again. National Food Security Act as 2013 the Gi Masi Parliament Simba Ainamani. Masi Makada Hayu Sarana Hajarabada Akogi Paratki Labor Imun Kudimuxi. ID Masida Moy Katawari Hidui. Masida Lisi Kogi Hanadi Akogi APL above poverty line, BPL below poverty line, Amasung AAY Anto de Anayozana. Smite of the Na Akogi Resan Kasim Makal home to Kaido money. Adobo Laiva Anoba Aina Sidadi, Akoi Makal si Anikatamulerani, Ahan Bada, Akogi priority household Resan Kat Habama, Aduga Hana Layamba, AAY Resan Kasia, Masi Anishi the Muklehuragani. Aduga Hariba Makal Anisi. AAY gidi hana dege dum imung amada keji kutham nga piba haibasima lejere aduga priority household gi ration card paira imung amana haiba imung adu leiba family members leiba mi masingi matungina mi amada keji manga piba maman na lupa ahum dagi hendaba haiba haiba lupa ahum dagi hendaba ase ek asi implement tobodagi sahi ahum phawdi lupa ahum da pib gani haibani sahi ahum matungda ahum balak su yai okay Aduki Sumatak Smana Cheng, PBC Mutakta, Akoya Mirun be Mama Singda, pregnant woman Singda, Masi nutritional support Biba through Anganwadis, Masimo Yawi, Aduga, lactating mothers, Angang Satsin, Mama Singdana, Masida nutritional support Biba, Tatur Pova, Angang Unabudagina, Masi Pums Yawi, Luinana, Asigumba, Mama Singse, Angang Mama Singja, Masida Akogi. Maternity benefits akoi lupa lising toru pawba singcho shodina piba haiba bafam ma yawi adugi sumatakta haiba ainas da haiba si karigumba ainas da haiba kudong chaba piduriba singse cheng piba boro moto haiba mayam si karigumba sarkana kudong chadaba maram amadra amadagi piba ngamdrabadi madu khogi food security allowance पैसा ओना अखोगी चेंज पिबा ngamdragadi madu allowance na pigani hai wafam phabu yauri adugi sumathakta masigi ainasi अखोगी याम फजना सेमा आइना मनी मसिदा इनबिल्ट मेकानिजम मा करिगुंबा मसि प्रयासिदा खुदोंचा दे क्राइ जकनी कंप्लीट कमाइ तौनी हाइबो हमसि याउरी मसिदा हाइरि बसि इहान हनबदा डिस्ट्रिक्ट लेवल दा अखोगी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्यूसल ऑफिसर सिंग लेगनी अदुगा स्टेट लेवल दना अखोगी करिगुंबा डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्यूसल ऑफिसर न तौइबो हमसि एने पेंद्रबा मागी रिड्यूस तोइ मोंग एने पेंद्रबा खत मखादा कंप्लेंट तौबो लेरगसु आइना अखोगी स्टेट फूड कमीशन दा तौबो याइ हाइ अदु अखोई मणिपुर दी District Grievance Redressal Officer Tongan na Kalubugi Muhuta, Han Lariba, District Kutimukta Lariba, ADM Sing Asi, District Grievance Redressal Officer Nihan Designet Taure, Loinana, Akogi State Consumer Dispute Redressal Commission, Masibuna, Kogi State Food Commission, Oina, Designet Taure. Aduna, Ekona Hariba Authority Sing Asida, Akoi Wakapay. Tobutabu, Hariba, Ainasiki Makada, Aduma Lam Henba, Ain Hariba Humsi Indaba. Provision do kindness a papa Jada, President Tabuk Togdaba, Aduma Musing a door, Hyber Aina Sigi Makada, Masi Pine the way of the Sumaki Palising Manga, Pine the way. Aduna
मसीगी कारबार सिदी मसीगी तौदुई बिसिदी इन टर्म्स ऑफ करोड़ की लाख की थबकनी अदुना मसीदा असुमा अरांगो तौबसिंग असुमगी लुपा लिसिंग मा फाइन तरुगा याबा असीना मरम ओइबना करिनो अखोगी मणिपुरदा हौजिक फावदा मसीगी आयना जिनखिने सत्रे चेंग फजना पीद्रे कार्ड पीद्रे ममन हेले हाइबरे सिंग नुमित खुदिंगी अखोगी न्यूज़पेपर दा करिदा कार मयाम थेंगनरिबसि मसीन ओइबताई हाइना ई थमजगे ओके यस असे ममकनी एक्स यार प्रोविजनिंग से अखोगी चेंग किलो अहुम अखोगी प्रायोरिटी हाउस की ओरगना किलो मंगा है बताइ लोपा अहुमदा है बसी खक्तना तना अतोप प्रोविजन मयाम यावरी मसीदा कईगुम अइना पेंद्रगदि अइना नुंगाइत्रगदि और अइना हारिबा अखोगी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दा यानिंगदब लेरगदि मदु कदाइदा चलगा अइना वातानागनि कदाइदा कंप्लेन तौबा यागनी हाइबनु चिंगबा अदुगा अदुगुम मियमा अखोगी मरान लेरे हारिबा मियाम दा अखोगी लाइरबा लेतबा लाइरबा सिंदा पिननबा चेंग सिंग चिनी सिंग सि मतपा थेंगनरगदि हारिबा मियदु चैराक पीबा याय हाइबगी इवन फाइन 5000 खक्ति ओइचरगस फाइन पीबा याय हाइबगी प्रोविजन सि यावरी हाइबसि ngasi हाबो ताबुगु है तारे कोई व्यूअर्स सिंदी आना कोई फंगी से चेंग फंगनी है खतनी मधु फंगतरगदी मधु नियम लालगदी कईदोब यागे है ओजा केस मधु तापीरी कई कई हेना कोई कुप्थना नैनजी बट अई ओजा शिवचंद्र कोई लाक्सनिंगसी अब हाइरिबा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से अमरमदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होय कांग्रेस नबुदी हौदोपिरमनी बीजेपी नमु एंडोर्स तौरगा मसी कोई चलाइबा हौराबगा दा मधु याय हैदना बीजेपी गवर्नमेंट लागासु चथगिबा अदु एक्ट अमनी अदुमकपु मणिपुरददी कोई बीजेपी ना याम फजना याम क्लेम तौरीसे कोई याम कोई के हाइनी हुल्लिसी मरोम अमरोम हारगा हारिबा कोई एक्ट से मणिपुरददी स्कैम अम ओइरे हारिबसी ओजा कईदगी नो करी कैलकुलेशन लाइबना नो करी कोई टेबल ला करी फिगर फैक्ट्स एंड फिगर लाइबना मसी ता हारिबनो हाइबसी जामतंग सेंगदुपिस इसम समना कोई मणिपुर चीफ मिनिस्टर ना अप्रैल दगी चनाबा हौरे हाइसे से इम्फाल वेस्ट ngasi वाउ सेंग मरु उजद्री होय सिगी फूड सिक्योरिटी एक्ट की मतंग आई लेजर कैसाम थोंगसीदसु से अप्रैल मई जून जुलाई था मरी सुजलाबनी ngasi वाउ फूड सिक्योरिटी की नेना चेंग दी लायरना कार्ड उद्री अदुगा लिस्ट टू वो ग्रुप खरना तौरगा थेतोकना तना कनामतना मसी इनिशिएटिव लौद्री आइना सुम थाजजबदे हयेंग सी कार्ड सी येंथोलगा यारे हारकु मतंदा सिगी हेक इम्प्लीमेंट तौगिबा नुमितुदगी मागे फंगमम थोकबदु पीबी दैरा नत्रगा नुमितुदे पी दैरा हाइबा क्वेश्चन लै याम चावबदि याम स्कैंडलस होइबा अचौबा टन्स ऑफ टन्स चिंग लिसिंग लिसिंग बैग लिसिंग लिसिंग टन लिसिंग लिसिंग करोड़ क्या सेनबा स्कीम हम ओइगने सि याम थिन थाजबने सिदैसि याम नुंगाइत्रिदि मयाम नमोसी दे आर कॉल पॉलिटिशियन मसी डिक्शनरी द हलुरगदि याम नुंगाइतबनी मणिपुर सेक्शन खर पॉलिटिशियन राजनीति तौबसी यामना मियेंग अमदे येंगनरिसि कइनो हबदि सिगी फूड सिक्योरिटी एक्ट की चेंग सि खत नतना से जनवरी फेब्रुआरी मार्च सिदसु चेंग सि पिरक तौरबनी लुपा 3 पीबा केजी दे लुपा 3 पीबा चेंग फंगदरोमनेना मैक्सिमम चेंग येनदबा याम यावरेबा केंद्र सिदा ओके मसी याम स्कैंडल लाइबु याम स्कैम अचो म थोक जनवरी फेब्रुआरी मार्च सिगी चेंग सिसु लोइन लौथोबा अदुगो फूड सिक्योरिटी एक्ट की तंखायमा फसना लौबा याबा लौतादि मीमना कैंडिडेट और भोट लेपकदर नुपाम और एमएलए दुना कयामना पैसा से लौरनी अदुगा मान ला यु शेयर दुना तबोजि गोडाउन द संगाइ ब्रोग द कैदा चेंग सि चिंथोपि ग्रो अखोइ जि थंबम लैत्रेना पैदना लैबा चेंग मयाम सिंसे who is doing what I only the god knows quite लाइबक थीबदि अखोइ सिसिनि अदुदा नसाइगी अखोइगी ओजा राकेश न सो ताकपी खिबदे मणिपुर दा मयाम न हुजिक लाइबो पोट सि चेंग सि फंगदौरे पुंगुंग न नुंगाइबो दुगा अखोइ करी तबो याइ इफ अखोइगी राइट अखोइगी फंगमम थोपसि कनाबो खरना खंगना मतप मतम दा अखोइ करी तबो याइ सि इन रिटर्न दा कनाम तना ngasibo कंप्लेन तौना दे चुमना चा थखम दा और संगलेन क्या दा मफम क्या दा नैनबो तौरगसु अखोइगी राइट सि कदोइ मलिनो से क्वेश्चन तौबो ngamba मी थोलक्तबो और मसीगी चन्नबसी लेतब अदन याम चाव स्कैंडल ने बीजेपी की लौजै था अमदा मणिपुर की लाइसी 1.51 लाख टन्स पर मंथ लाइने केजी दा हारगदी 1,51,000 टन्स अमुक लाकान सिदा मसी 15 crore 10 lakhs केजी सिदा लाकान ददी सिगी सि येंथोक्तन थाम दा लैतागदी लुपा 50 दा चेंग सि हौजिक नॉर्म याम येलिंगाइ ददी याम होंगमी हौजिक सि सि तौतादी थाम दा 453-57 crore से ताउदन लेरे चेंग मयाम योथोइब्रा योथोक्तब्रा खंगदे कुइना थंबा यादबा उसीना चिलकपा पुंधरक याम लैग्रे थाहु मरी से कैदौ लेरिगे सिनि अदि मणिपुर की दौ असुक याम चेंग मयाम सिंग थाम द कैदौरी अदुगा
ख्वाइदगी होंगदब लुपा अहुम तौरगा तौबु मतमसिदा हजि मार्केट पैसा क्या यौरे दिस सो समथिंग फिशी थिंग्स मसीने कोइना याम कने बीजेपी नाकन थमजनिसी Okay. Yes. Scam ni high sigi maram si ozan ozik thambi ki bahasa Manipur gi phangiba quota si la isi masi setana no yen thoktre tha simade lepa gi di khwa swai hai benati adum di tha ko di la ibani but sai beneficiaries in the yobra hai bi di maju yam na madu acho wang ma lai bani maju kadai de chak khage maju asuk yam ba ko gi cheng si madu kadai da chakhrage aduga madu paisa on thokhrabra kanana on thokhibano kadobagi damakta kogi laira prajamia sinda yohon khidabano haibasigi achouba masigi nainaba yaba sina maram oraga masi scam ni haibadu makni waza session thabiri se adam sar kese koi laksani masi yes masi hoi how hoi launch ta okre manipur da su adumapu launch ta jingegi mamang da prepare ta hogada ba aduga launch tawra kan da su post launch so koina tawda ba masi procedure khara soi banara masi kai haina ko yeng ba ya hai ba ko issues myam la isi how myam ma tholai se kari soi ki badai ne lo masi aidi strong political will ama lai ba sarkar sta leitaba okay maram de kedogi bu 2013 da pass tawba aina si masi chadana bu hona bada matam dagi hodana notification thoktana myam dagi application kaudana अखोई लेरिबा मणिपुर की कचिन कुया थुन लेबे एमएलए सिंग करी सिंग मयाम यौ तौदना प्रजा पुनमक सी माई माई एप्लीकेशन फॉर्म थाजिन खुजन मयाम तौरे महौगे सही क्या सिदा तौर मतुंग सिदा मदगी डिस्ट्रिक्ट सिकी टास्क फोर्स कमिटी सेमदन खोतना मद लोय स्क्रीनिंग तौ लोइरबनेबा अदुना कदोगे बोसोय तौर कान सिदा मसिदी के तसेंगना स्ट्रांग पॉलिटिकल विल से लेरबदी सरकार सिना मसी हप्ता अनि सिमुंगदा अमा सिमुंगदा लोय यंदोकदबनी कालोय सागदबनी हाइबा मतमदा लेरिबा अखोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तारे डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस है मसीद मपुंग बका इंथबोय थबो तौनी मखोइदा अकनबा इंस्ट्रक्टिव बिदा जिर तौनेबा अदुबो मोइदा करिनो अखोई इम्प्लीमेंट तौयेदी हायरगा मखोइदा हाइबा थबोक्सी तौननबगी तौहनिंगनबगी मदुगी चप चाबा पॉलिटिकल विल से मसी के लोना मखोइदा हुकुम तौदब्रा हाइना खले मदुना ने ngasi बाव प्रजा सिंगदा मसी कार्ड फंगनदबगी अम तौदबगी लंबी म लेरिसे से कोई अथापा चिंगी का डिस्ट्रिक्ट तो असी लेरिबा हारम सिटी सिदा म करी यंथोप ngमदगेबा मसी अचोब क्वेश्चन मनी अदुर यंथोक्त्रे हायरगा मणिपुर लेरिबा गुदाउन से अखग मोगी कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी नेबा असुम लिमिटेड कैपेसिटी था अहुम मरी सी यंथोक्तना अदुम पैनेबगी स्पेस ले चपचाना लेब नतीबा एट द सेम टाइम मसी कुइना थमजलकांदा मसी साइ अखोगी यमुनो तापिगिबा अगुसीने चिकपगी अमा तोबगी मधु माई बेलू दी बेलू तौरपगी लंबी लेते नती मसीदी हायो है मसी सरकार से अचौब असोबनी लोनना असगी नाथोनब उपाय है अखोगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से मसी सिजनरी है अखोई प्रजा मसी माई मागी फंगम थोप हक अदो फंगनब होनबी याय मतंग से पंजनिब मदुदी कदोगीबू अखोगी मणिपुर असिगुंबा चेंग चिनी येनबग मरी लेना अखोगी फेयर प्राइस शॉप की एजेंसी दंडी तौदना जेन लै है ताद्रगसु अखोगी मपालंददी मसी याम तोयना थोई अदुना आइना थेंगा बरी हाजरबदा कोई आंध्र प्रदेश साधुपुति नागेश्वर राव को नुपा अमगी वरी की तमजगी याम तेक तकना हाइरबा साधुपुति नागेश्वर राव जु मफम दुगी चेंग येनबा फेयर प्राइस शॉप की एजेंट अमो ओय महाकना पिरैबा सरकार ना पिरैबा चेंग सिंग अदो मसा पिरागा मफम पिवम थोको मिदे पिदेदना माना चांग चुना पिदबदगी मधु मिस एप्रोप्रिएट क्रिमिनली मिस एप्रोप्रिएट तौबगी थौंग चथरपदगी मधुगी मतंगदा केस अमा लखोतना महाक असी मफमदगी अखोगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेटना था 3 जेल लेनबा दंडी पी मसिदा मांगना पेंजेदना मफमदगी सेशन कोर्ट अदगी हाई कोर्ट अरोइबदा सुप्रीम कोर्ट लाए मासे आई था 3 जेल लेबम थोकते हैदना अदुबु सुप्रीम कोर्ट मागी हेक होरपदगी लेरिबा केस की प्रोसीडिंग पुनमक कुमदे यंगजिलबा मतुंगदा असुमाइना हाई मदुदे केदोगीबु मसिदा साधुपुति नागेश्वर राव तौरिबा थबक असे मसीगी मतंगदा मखा थबक कोर्ट सिंगना तौरिबा थबक सिदा करिमता अखोइना सेमबुकनिंगा याउदे तबतबु असेगुंबा मियाम प्रजागी अखोइगी इंटाइटलमेंट मटबा असुगुंबा मियोइसिंग असे क्रिमिनल सिंग असे मसीदा भारत तलैरिबा कोर्ट अमतना लीनियंसी मिनुंगसी हैबसु उलोइदबनी आइनगी तवम थोपा दंडी एदो चप चाना पीगेदबनी तबतबु साधुपुति नागेश्वर राव की हाना मजिस्ट्रेट ने पीरमीबा कनो था 3 की जेल लेबसे मसिदा कोई इंटरफेयर तरोय अदु मतुंगददी मसुमाइना लिनियंसी उप यादे हाइदना
hukum tawi maram munduna kari gumba khoi manipura hojik leiriba niyom chune yenda bagi thawung sing ase kari gumba mathangna leiba praja amana criminal ko to wakalabadi mak sadhu pudi na ke so raw gumna tha turuk tang leire ka to oi ma ke tha turuk gi hen gini gini chut pa ya adu no zan to make sing takpi ji ban ko gi xg makha yauje provisions in not tabi da ko gi criminal proceeding bawda lokhat pa yai hai mani mani gi pansal laga madu hai ba ko gi miyam gi lan mak pada chenari ba mi asi even court ta maju putho ga phahan ba yai hai bisne adu ga tha taruk ti to kro matang bu sa di maram bu sa di tha taruk he na madu jail lai ba ya bagi madu lai to bu ko praja sing sina madu niyom chumna approach tawraga madu niyom chumna madu lantheng naraga aigi haksi lahogadabani haibasni uzana hoji tambi se mata sa kai break logi ki break ki matung da hoji uzan takpi se koina kai dogadab no haibsi kun dan kana jige plus bjp gi site gi su hariba x gi matang da scam ni hairabani na scam si thinghauna na ba kari step lokhat pin nimba leibage haibsi break ki matung da mu yemina gi si keep watching Manung Hutna lamdam asida leiriba miyang gi nungairba paujel Mathangda adom na Delhi chatpa matamda Look at is hospitality services na adom gi service ta leizare lamdam asigi miyam na Delhi da laklaga leifam chafam koi thi thibagi mathau tadre ethnic cuisine budget price ta premium room sing AC gi khudong chaba amadi unlimited wifi broadband internet services ki khudong chaba yarba leifam ne mafam asida transport ki khudong chaba su pizari akopa marol gi damak Look at is hospitality services F96 Manish Global Malls sector 22 Dwarka New Delhi da contact to view please contact 0999055302 or 0982181943. Look at Taste. Assurance redefined. break ki matung da Manung Hutna yengbire pun pu amuka hana taram okchari Manung Hutna ge episode ngasi ko na khana jarami basi April gi 25 ta launch tau hiba National Food Security Act asina hojik oiraiba Manipur da leiriba charang na ba yetna ba amadi amana ama nungsina da na koigi hariba cheng si masing suna phangde card phangdri alai di paisa ma mal hen lawsal le haibana chingba tholai watho si kari dagi no masi thengna hauna na ba koigi kari achumba pambai leibage aduga hariba scam ni haina BJP na claim tawriba si masi thengnauna bagi BJP go iba kari phirep legi haibisni koina break matung da koi khana janab gi lokat sare se to oza high points lacting da koi ozana badi sagi political will what pani haibisi mati koi thambi gre ada koi oza masi yengjening se koi political will badi whatly but anu amorom da hari ba ex koi political game da yam chawba koi gi khulai amoni sinar bra haibini koi na hangjening se kai da grassroots level digi hona koi beneficiaries khandok padi gi hona ai gi mi haibisi koi khomjin na ki haibisi mami ta bari na so why the political will li what li to do political game di sound sanar bra hai bisa BJP gi wakal lebi laibak thiwa hai tai masi Manipur da singumba center dai pitharak pa pilot project mayam tongan mang da su flagship program mayam mo khoi u khai masi lan na season abagi for mere political gain hai tai masi tawgi ba khoi yam thengnai samane handa ki food security gi matang thida so ai samak chatna DC da DSO na chingba chengi kai gi si tawri sigi Mr Jain ta thamai na yam phajna unajero si matang da wari sare hojik powder live singa sai haibi gibdo haide ai gi mi adu gi mi wali hojik west is mi am wal hawreba hap ka da mi am wat leba tawuda dinga sai ek sigi makhala amni na phangoi do mi na ga thajal ro ga tawta ri ma adu gi maran phangoi hani ngai laite adu khwai laibak thibdi Manipur da sis ke mon thom na koi law khak na kana ro ya sima ko yam phajana khalle duna केंद्र के कोई लीडर सिंह कौखलगा याम थु मतम दा कोई मीटिंग से तौर कांदा फंगद्रिबा हौजि फाउता इंप्लीमेंट तौद्रिब सिंह सिगी मायोक त कै तौता गे ना कोई लोगे मतेंग हम लबजब तारे दुगा मसी सब जाना कोई थेंगनबा हाइदे कोइना मसी बीजेपी सेंटर द वाकलगा सु या पोना दि चिंग दि पिथै बिना कोई स्वाइदा पूरा सोइजबनी कोई स्वाइसिदा
hꯧzik cheng market ta tawtharamani somda yodabo oiramni godown da di loina asuk sang si pairak padi yadamni na swai gi tawriba aso business tawbu mayam gi khutta cheng si loi leiramadra na khoi aso bu chingnabam leire and thousands of crores must have been floated down the market houzik sigi aso poram lai si matang sida khitang relevant oiraga khoina aina yam wajar padi Manipur gi mi mayam thabak suga dawni ngasi huma man tan ga dawni gan taw sida king ching kg daga lupa ahum ga tawraga yelak pasida in some cases aina sumurak ba aina yam wabadi sigi ching lupa ahum pi base kar man tang la ga thawjala ga kar maning hanjala ga ha pa yam ure ba okay hai nuai ba thabak dei retire taw ba khoi whether it is implemented in the right way have sim so khoi u de ya roi okay fine Manipur gi lak pani mayam loi ni nazarasno aina ngasi yam kan tawre akhoi de lupa hum de ye liba sing se akhoi si yorok da aina sum thajab de lupa changwa ga yorom ne ngasi aina mayam da appeal tawjab taking this platform aina yam kan aina thamoi de feel tawjab de si lupa hum da kg da Haryana Punjab ta gi leirak panate si gi cheng akhoi chari ba haksang phanam ne tawru si grade yam yaw bu cheng nate but somewhere 25-30 rupees ta gi leiri ne ba lupa kontra si leirak kan da hanjan khochan tawr kan miller da salaga miller da gi mukta ga madu ching oina mu puthoga dage mu truck ta hapa puraga train da hapaga madu changam do paisa do yengbi madagi train da Dimapur Silchar da laga madagi amu transporter ni kangbu sungina purga Imphal yaw pasida phadana change ba aina ngasi ngasai lupa hum pi ba ki da kitang ten na lawjage sida ina kirak pagi maramdi ngasi Manipur gi kaida law basing sigi kaida phau bora lising leiba phau bora lising leiba do kana mai phalge ina khunba loji loya da labuk leiba sing sigi da leiba kai da leiba phau mayam si chana da na hoji ki cheng si chana re my question is si kai da leiba phau sing asai gi dumaina government na procure to biro Manipur state sidagi lawu bam da gi procure to biro lupa kumanga da or kunthra da aduga khoi gi cheng phabagi chang sida sigi grade te yengu tar ga di khoi je lupa nifu da su leiba ya phau ke ji da lawu singi lupa nifu da leibi tar de khoi lawu sing sigi state si kamai tawni matamam da lawrak ama leiram ba na masa doctor tamba su thai engineer tamba su thai tha sahi ma da lak taruk taret asi lawrak ama leibana ngamami ngasi di lawu basi sahi ma da lawrok ong tang lo ga tuminna phammaga leiri si kaino siung procure taw asam de leiba hore Nagaland gi part khar de leiba hore ngasai food security si ka mari leina na aina yam kanna government ta ngasi Manipur government appeal tawjaningi or especially agriculture minister Manipur gi sida initiate ta honing badi Manipur gi phajana law uriba khangna law uriba sing food security gi changi ba cheng mayam phau mayam sing Manipur de leibi dawni kaina policy puthok ta ri that will wholly benefit the kind of lady farmers mayam se kana ga dawduni da aduni ado coming back to the scheme hojik live si BJP gi oina di asauba khut thaba akhoi gi anauba president su lae akhoi gi Sri Bhawan da akhoi tanajare khwai da gi asauba khut thaba se food security gi scheme si oin thajarani aduga yengnab tare mayam they will have to come out from the shackle. Okay. Yes, hari basi ko gi BJP gi mai kai de gi di achauba khut thaba hai simaktabu yes masi gi matang da kai tawraga achum bu puthuaga government na tawriba aran basi sini haibadu mayam mamang da hai tai mayek sena puthopa ngamnabagi madugi kongjeng du changselli madugi lantheng du nainari haibadu news ta madu mangamdana koi gi praja miyam gi yaphana ba tawbirakani haibase koi BJP gi asa thamjari ado oza koi batha du koi lakse ningi oza sa pen pan bi gri koi insai gi car ga thaujala kan da ga koi food security act ki no pawum da yen ching si pu ji kai is da masi koi gi na sagi koi na sagi nainar mi ba koi gi punish mi gi chara pi bi si only fair price shop agent ki wa khan ta oina khannaram basi adu na tabido jamasida magi xc makha da qualified ti oi da ba hai tar masi lair badi chingdraga adu mane yausal lamba gumba natraga na hariba beneficiary list sem bada general grassroots level gi workers sing sigi mathak tri karamba action gumba lokhat pa yabagi provision natraga na kari upai di lai lam masi ek masa da ne mamang na thamjagre lupa lising munga pho fine to wi na adubu masai gi ain ji da haribudi gi bu priority house so the lebi aduri si mas magi annual income si sahi gi income si imung dugi lupa lakh amadagi taba aduga hariba imung aduda koi four wheelers leitaba aduma imung sing aduga nupi na kuling ba imung adegi ai saibi na cholaba
अदगी अखोगी मैनुअल लेबरर रिक्शो पुलर सिंग करी सिंग मा कैटेगरी खर खत लेरी असुंग सिंग जी ओहेलु हाइबनी अदु नतबदा ngसाइगी यामुनु जाबि बा खोई कार थुगिल कोई वारी से मसी ओरेगदी माक्सी सुंचोय छोइदना हाइबा प्रायोरिटी हाउस स्कूल की कनोसी ओइबम थुतो मी हाइबदु ओइरे अदुना अतोपा बिहार न चिंब जगाददी असुमाइना सासनबा मोंगदा का छारुबदगी जेल योबो जेल योगिबगी बफमसु लेरे ओइ खबर मयाम मांगदा था मनि मांग इनखिबनी असुमाइ तगुना खोइ स्वाइदसु मदु ओइरेंगाइ जेल चंगोइ हनिगाइ लेते अदमसी खोइ प्रजासिन सेक्शन बम थोइ अदी कानाबा पांबा ना हेन मकामु सिंगनासु सेक्शन थोइ मतंग सिदा आइना पंजनिंबदा हौजि कोइ प्रजा सिंगनासु मसी हाइरिबा स्काम सिदगी हाइबा खुदोंचादबा हाइबा कनोसिदगी नानथोकनबा लंबी अमतंग आइना मसी कनोसि खुदोंचाबा रोजगा तमजनिंबदा ngसाइगी आइन जी के मनुंग यावरिबा अखोगी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिलीज ऑफिसर अदगी फूड स्टेट फूड कमीशन चिंबा असी की मथक्तसु अखोइना आइगी फंगम तोपा चेंग सुना पीदबा ममन हेना लौबा असी की मतंगदसु डिस्ट्रिक्ट तु लेइबा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिलेशन फोरम मयामना कंज्यूमर कोर्ट हाइरगा खंगबा असे मसिदा अखोइना इचम चन वकत बिबा याय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिलेशन फोरम नुना मागी वकत तो तारबा मतुंगदा ngसाइगी अवाट चेंग पिहनबा अदगी अहेन पैसा हैन लौखिबदो रुपा 3 हेन अदु हंदोहनबा लोइना आइबु कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट हंगना चतना खोइदौ छवरम मतम महन बगिजु खेती पुरोन पिहनबा याय मसी अदुम ममांगदा मत सुम थबोक अदि एक्सिस्टेंस दिंगाइदसु तौथोखिबा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हाना लेबा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेदिंगाइदसु मसी उमा तौखिबा लेरे अदुना मसी अदुम पाक सने मणिपुर डिस्ट्रिक्ट खुदिमुत लेबा कंज्यूमर कोर्ट लेबिना मसी की थबक सिमा कोई ऑप्शन सिमा कोई ओपन तब याय अदे मसी के लोनेना अतोपा वफम अमना हाइरिबा केनोसी ngसाइगी अहेनबा पैसा हंदोन बा नतुसी मथक्तसु ngसाइगी अनि थोकना मरा लेबे सिंगदो अदुसु क्रिमिनल एक्शन जेल लेनबा मदुगी एक्शन मा दुम लखुबि याय अदुगा हाइरिबा थबक सिंगे तौनो फोनबदा ए आई मदु खुदोंग चादे सेन खुदोंग चाबा चादब लई नत्रगा आई मसिकी नो हाउस कया खंगदी हाइरबसु मसी ngसिमा अखोगी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ना लेमना इफेक्टिव अबा कंपिटेंट अबा आइन की मतेंग पीरगा लेबिनिना मखोगी मतेंग लौरगा अखोइना पाबा मतमदा हाइबा सेन चंगदना अदुंबा आइनी मतेंग लौरगा अचुंबा लमहेनबा मथौ दुसिने तौदबा पब्लिक ऑफिसर सर्वेंट लोयना ngसाइगी मदुदा चेनरिबा फेयर प्राइस ऑफ एजेंसिंग असे अगुमै मथु एक्शन चप्चार लखुब यागने जे थमजनी Okay, so one important thing hai tare wazana panbigi se wazar keshna panbigi se Manipur Legal Service Authority hariba khoi authorities madu chatla kanda thangatning mi ba khoi complaint bu oiro wakat bu oiro or pen da sing du madu naina bi ba yai aduga hariba authorities gi maikai dige angamba mateng du tauraga hariba khoi gi hak se phanghanna bagi mateng du pi ba yai haibasni wazana suggestion pi bi se hariba se fair price shop khatagi agent khatana tana khoi gi मसाइगी लाना हापसन बा ममिंग से कोई मतिक तिसा दबिदा ममिंग हापसन बा बेनिफिशियरीज हाइबा तारे सी कोई ओइरो दबदा हापसन बगुंबा नत्रगना बेनिफिशियरी लिस्ट सेम बदा चेनरी बमी हाइ तारे मा माइ खलगा मसे हापसन मी सिंगदुगी मथक ता वाकत प याय अदु वाकत प से कईगुंबा आइना खंगद्रे आइना मदुगी लमदा खंगदे अदुगा आई संग लेते पैसा लेते हारगसु मणिपुर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दा चटपी बई याय हाइबसनी वजाना थम्बिसे दिस इज वेरी गुड हाइब तारे कोई प्रजा मयांग दिस तमतसु मसी कोई खुलाई होइना मदु अचुम खुलाई होइना सिन बिरगदी हारिबसी बीजेपी गुमना कोई लांथेंग दोरीबा सिगी खोंजंग सिदे जु हेना माइ पाहन बंगमगनी हाइबसी माइगे थमजनिगे अदो मसा यस एक्चुअली याम फजरे मोम दा हारगदी मसी कनामतनसु येनबा याबसु नत्ते हाइतारे याम फजै माइ प्रोविजन लाइबसिंगसिदी अदुमा पुछवाइदा याम चाउनो अमदि याउरी हाइतारे एक्स दे कोइगी एमएलए गुबा और एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगजे इन्वॉल्व तौरोइदबनी इंटरफेयर तौरोइदबनी खुद थिंजलोइदबनी कइमता याउदबनी लैगदबनी हाइजे वन बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग हारिबा इशूजी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की वाहौजी यान हामदा इन लांद्रगदी मदुई मोइरांग दा थोलकपने न खल्ले मोइरांग दा कोइगी मोइरांग बाजार दा हाइबा कार्ड सी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अमगी युमदा येनबा हौरे हाइबदी इरांगसी हौरखिब्रा न खल्ले स्वाइदा वजा मसी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमएलए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाइबस करी बीजेपी करी स्टैंड लै करी मियिंग थंबी जमसे अजे ख्वाई लाइक थीबदी एमएलए खुदिम ओजार आकेस सुमाइना लोइना खमना यादा ओनी तौसलो हाइतारे आदि ख्वाइदगी लाइक थीबसे
खितंग खंगगा तानबीब फबने एमएलए सिंगसु खर तानबीब फब सुता तानदना आदगी पिथरेबा तौरिबा सी एमएलए यावगदौने पॉलिटिकल खुदचंगदौने चंगोइदौने काइसी खंग खंगदने हेक्ता यानी भोट के हाने हेक्ता उरगा तौरबा याम चोपना रेखनी सिगुमसे अदुना हौजिक सु मसी हनरी मयामसे इसम समना कैसाम थोंगेदा ngasi ai haiji political kai no lojaba nate ko thau mari phabo card mo putho ngamdri bai si masana khoi bottle list kana na kai no si tawjaraga khoi club ki maira pai bi khuthang na ha na si tawraga si tawkhat piro haiji kanam te yengdana ama yengdana tawrom tar na ha na phangoi dro thau mari si bhokta hoji card masak uba ngamda bai si bo si political khut yaw de ba si masi oidro pot ne ba khoi lai bak thi bane aduna masida ne khoi BJP na khoi na lokhat chadari se आदि अखोई येंगबनी थामानी मी मैम की कार्ड सेमकदरबनी अम सेमकदरबनी अदुबो मसी तौब ngamda लेरबनीना मसीदी असुम अखोइना तुमिना लेरगदी ngasiungba impact tv na lawkhat pira sei forum se naina da dan tawtar gadi khar laiga irang ama muk tholak issue mo tholak food security tawna december bo genda be film la kadore adi si ching du di manghan yadamni na asai haibi re mla gumba kai gumba phamnai be mayam singkhina loina phare da masidi matung gi bhol le pabu kona re na yam nuai hibagi porum lai praja tumina dum lai aduna hojik akoi na si BJP will be only whistle blower because akoi power da lak we have only 2 MLAs quite like thibon center the government lai haijaba da ne do masi taking this advantage akoi tumina phamna lai jaro akoi hayeng maktagi akoi hojik takpi riba mayam su lai re Manipur Legal Service Authority kai lai riba sidai se mayam se akoi awareness pijab tai leader khudima BJP tai loin khangba nate aduna akoi phajana hajab tai masigi lines the action lawkhat piu aduga akoi sober rally su sinjirai na akoi almost akoi kaino tawdari so that it can give an impact mayam sing sida impact am tang piraga akoi khudak ta thamani sigi manungda akoi yendaba singsi yenna ba akoi gi pressure ni na akoi pressure tawta yadraga na akoi logi mateng lojadna yam santi oiba khongjang changaga mayam gi phangriba mayam sing ki phanghangani haibse koi BJP mai kai de thamje okay BJP mai kai de gi haiba koi gi ekasi lana na koi gi seasonary ba lana na koi gi implement tawriba si yari makai khamhona da ba madu thinghona da ba gi da mata chauba rally ama gumba madu pangthoga hen awareness piba yana na ba gi hen impact piba yana na ba gi mong da sinjagani haiba wakhan si thambiri madu mathak ta koi gi ngasi gi si paw da koi thengnai si RTI phawba thakre haiba si masu koi thengnajare na masi mak koi achu madu puthokpa da mateng pangbo isinu na koi thamjage do loisalapa se jama si da koi gi x gi matang stage da miyam si awareness hai tare ko khanghan bagi hena khanghan bagi mathau si kadai pu tayan lobi adu asugumba awareness ki program da koi gi ozana sai panbi gi Manipur Legal Services Authority gumba koi gi authority amagi role si masi kai kai tawbudi ai ozan lobi masi ai smana thamjage पालेब सरकार सिगिसु मथौनी हाइबा आइन सिगी मखादा लैबा मयाम द खुदोंग चाव फंगदुर बजे सी तगुदम सुमाय तगुदे मे हाइबसी मखोइना मदु पाक्सना मयाम द खंगना बखोना बाइबसे सरकारी मथौनी अदो मोय मथौ तौदरे अदुबु लैबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी गिदी मखोइदी मतम पुनमक्ता मियाम के कानाबा आइन सिंग असे मियाम मपुंग फाना खंगन बाइबसी मखोइगी मथौ मोय लाई मसिगी दमक्ता भारत सरकार इन टर्म्स ऑफ करोड़ दा हाइबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सिदा मसी पिथरगा लै अदुना मखोइदी रिसोर्स बेखना ले मखोइ तौरगे अवेयरनेस प्रोग्राम पिरगे हाइन ngairaga लेबनी अदुना मणिपुर की लेबा लोजिन लिवा काचिन क्वादा लेबा प्रजा खुदिमना लेकाइदा लेबा क्लब करिगा मायरा बाबी कइगे ले मयाम पुना मक्सिना हाइबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दा जस्ट अप्रोच तोबा अखोइ सुम अवेयरनेस प्रोग्राम पामी सिम नुमिता हाइबा मतमदा मखोइ रेडी ओइ मदुगी एंटायर एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अदुना मसी अखोइ थिनथबा तौदुना हाइबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ऑफिस है अखोइ लेबा अखोइ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की ऑफिस बिल्डिंग की हेक थंगना लेबा कनुनी अदु एडुना डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लेरिबा अखोइ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ऑफिस खुदिमक्ता चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अखोइ डिस्ट्रिक्ट अखोइ लीगल सर्विस अथॉरिटी मेंबर सेक्रेटरी से ओय अदुना मखोइ मेंबर सेक्रेटरी उनरगछु थबक पांथोप यागनी लोयना हाइबा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ऑफिस लेबा हाई कोर्ट की गनोसिदा उनरगछु याय अदुना अथु मतमदा हाइबा थबक सिंगे तोबद मपुंग फागनी हाइजेगे याम बस वाफम नि उजान थंबी सी अखोइ की मियाम नसु खंग बे हेक वाट पदगी अखोइ के हाइतारे लो से खुते त पाइसल लगा पता ngam थौ
थोती कोई कंती पुदोपगी मोम है कोई उबगुम तौरी मसी होय लानबमकनी हाइबमकती नचद्रगसु बट राइट चैनल द मदु कोई अप्रोच तौरगदी हारिबा कोई फाइट से माइ पाक ngमगदबदु कैगुमा अदुगुमबदु वखन दो खंद हौददना मयान तो हुचलगा अदु तौबा या खाइबा थिंगाइबा हाइबा जिनसिंबसी यारी मखैदी तौदबिदा ओजारा केस न हजिक फोंदो पिरिस माइना हारिबा एक्स की मतांग द हेना खंगे मरु ओइन हाइतारे कोइना मसे चेनबा कोई अरान बथबक तौब सिंगसी कमाई तौदर मचु वारकदगे वातेम गदगे हाइबन चिंगबसी एक तो याउजरी नत्रगा जतोप क्रिमिनल प्रोसीडिंग लोगत पे याय हारिबनिना मणिपुर लीगल सर्विसेस अथॉरिटी गुम्बा अथॉरिटी अमा तानबिरगा मदु हेना खंग कांदा एक्स की मरुमदा कोइना कदाय फोबो कोइना हक से कोई कदाय फोबो कानबा फंगिबनो मदु फंगद्रगना आइना कदाय द कनादा थोंग थिला कांदा हारिब हक से फंगदगे हाइबन चिंगबसी कुपना मदु नैना होबा यागद्रा नैना होबना फगद्रा हाइबसी मणिपुर लीगल सर्विसेस अथॉरिटी गुम्बा अथॉरिटी चपीगा मदु नैना भी होबदी फगनी हाइबो सजेशन नि ओजा राकेश महबूबन थम्बी सी मसी मसी फजब्रा न खली मचुम दरकार ताब्रा न खली ओय बीजेपी न सु मसी मतांगदा हारि बसी बिगेस्ट स्कैम नि हाइना कोई ngarang लाउथोखिब लैरमनी ओवर पासिंग कदाय दा कोई लोकता की लैरिबा फुमदी की स्कैम लैरिबा मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की लैब स्कैम सिंग सिगी दगिसु हेना चावरबा स्कैम नि हाइना लाउथोखरबनी मणिपुर कोई मणिपुरदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अदुना बीजेपी न सु कोइना आशा तौजबदी होय सरकार पाइबा नतमिना मसाना सरकार पाइदबना तौगदबनिना बीजेपी न सु एज political party amoina haiba lan na koi gi season nagraba lan implement tawraba ek se mutang chumthok pirakani haibagi asa se thamjaba loina na oja shivchandra ju amuga na thagat sari amadi oja rakesh mayom su ngasigi panel asida yamna valuable oiba suggestion hai tare kai toba yage especially koi beneficiaries singna kai toba yage haiba marik chuwa phom thambira bagi namta oja rakesh puso bukana thagat se phongduk sari mata swada ngasigi wanadi manung wanda loisin jabga loina na yengbiru punamuktagi kaina na ba yathang ni jari thank you